When he ECM Pastor Senior Executive Launito Reverend Dr. K.E. Te Nupa in nei Diamond Jubilee kan lom ni ania arau pui khop maya una hian darli le minute som pathum wel ni a in khom na hun kan hmang zo che a ti chuan porlama hian chahlui kil hoin hun kan hmang me dor ni a catering ti in ti hianin chok kan do me kani voin hi lim takin hun kan hmanga alo mom khop mai voin hi ni ro pui takani in chunglama eng mazat choi nan chho to a ei a thenin la do boka then in chunga la omin in chen hun kan hmang me kani a thalak te po hi han tar lang ve re rengi la tho me hi nu pa thalak kani a Duri teu oh kan la ten hey annu pain siang takin kan tilang ani hi hey banar moi tak mai la hian om boka rutile roster do voin hi ke ni chung ho chon voin hi ni ro pui bera kan ngai ani hial ani voina hianin kum som nga ngot mai nan dam taka in nei then om hi aro pui em ani ka fa uber le ka fate ber lak pui ni